bazar thil tu te chibai ule Christmas lim le nuam taka in man ngai kan be se ya voin chu Christmas ni le che vela thil du om lo thleng lam kan fruit kual dona India rama Christian te ti du dana thleng mek te USA a vur thli wanga Christmas an man hlei thei lo dan te kan ta lang don ani nimin Christmas ni takhan Chhattisgarh tribal Christian zaruk chong chu Hindu sako betu ten be na kal zela wangin ram noya omin Christmas ni apo in khom theilovin se om takin hun an mang Chhattisgarh hian Hindu te chon Christian te chenna thingtlang khuwa somni vel je chu tharum manga bein Hindu sako betu Christiana in let te chu Hindu in le tir le tumin an vawa anin le du to lo wangin heng khuwa te hi an beita a anin an ti chet saka biakin an so samboka heng khuwa Christian te hiram noilama antlan chetani anti karma sa cholni khan narayan pur le Kondagaon districta khosang sang somni te chu Hindu te hian nasa taka so samin biakina in khom lai te chu an dar ni in khovel mun sang sang Christian te ti du dana lam thil thleng a event to Paul USA mun pui nei International Christian Concern ICC te chuan an soya hetianga Christian te beitu Hindu thalai te hian mau tiang kengin Christian te chenna in chu an thei angin an so sama an thil nei an chu saka biakin po pathum lai an ti chia hetianga nin beina hian mi eng mazatin hliam na takan tuara damdoina da ngai po anom nuala mitam tak chuan bul nai police station a in hum him na zongin an tlan chia masen lo hum ngam lo wangin ram hnoilama mi zaruk chuang chuan tlan cheta zel ni in ICC chuan an soibok mita mutu te soidanin Christmas ni khan meichele no pangte churam hnoya khowat hnoya korlum hak tur nei lovin eile in turpo nei lovin an oma an Christmas mandan a se om hle ani Christian te hian hetianga beinan to thu hi police ne na an rila mase police te chuan an mani in veng mai turin an ril nia soi ania ram hnoilama tlan chelo mi then khat chu community hall stadium ate an tlan khom ni in soi ani bok Hindu sakho betu zinga durum zual te chuan kungsang ni somni tangkhan ma la in India rama tribal le nam hnoi nungjok te Hindu sakho kalsana Christiana anin le thin ti top tumin kongsang sangin man la a heng Hindu pol te hian zirna le na thatak tiamin Christian te hian tribal le nam hnoi nung Hindu sakho betu te chu Christiana anin le tir thin ni in an soyani heti la hian India rama tribal tamjok te hi Hindu sakho betu po an ni ran lova mase sarkar chuan sakho mu mal nei lem lo te hi Hindu sakho betu wa an ziak lut mi mai thin ani ICC President Jeff King chuan Prime Minister Narendra Modi ka iroi BJP in kumsang ni sompalia sarkar na an chan hnuwa India rama Christian ti du dana pungna sa hle ni in na soya India ram chu Hindu rama siam tum man ne wangin Christian te nek chep zong in dan an siam tharna sa hlea tun haya thil thleng po hi Krista zui tu te laka thik thu chiat na ra chuang nge ania India rama ring tu te tan na sa takin boruak in thak meka an din hun a hlo om zual zel ani ati kumsang ni somni September tha khan Chhattisgarh state a tribal khopa khata Christian in som paruk chu ti chiat ania he khuwa Christian zongjong abigin meichia te chu in hum him na zong in ram noyan tlan chia hetianga beina hi hemi thla hian Christian te hian voi thum lai an tok ani India rama mishing om zongjong za somriat vel hi Hindu an nia Christian chu za pani point pathum chau an ni thunga khovel ram somruk chonga Christian ti du dana thleng thin nga event to Paul Open Doors USA chuan Hindu sakho achil tu te hian chuan lam hote te mangin Christian te an ri grapa tharum mangin an beifo thin ni in an soya India ram chungchang an soina Open Doors chuan Hindu firfiak te chuan India ram mishing zongjong hi Hindu vek an ni turani ti in India ram atain Christian le Muslim te ti boral vek an duani ti in hen thil tum ti hlo tin tum hian tharum po an mangna salea abik takin Hindu sakho atanga Christiana in let te chu ramdang sakho betu te ti in an khotlanga chena thleng thina mo phur tu ate an puwa an thei angin an nek chepani anti ICC chon tribal tamna Orissa state a Kandhamal district a Hindu ten nasataka Christian an ti du na thleng angkha tuna hian Chhattisgarh hian thleng le mekani antia kumsang ni bariat August tha khan Kandhamal hian Hindu firfiak te chon Christian te nasataka bein tribal te chen na khuwa te bein in sangthum zakwa le paruklai anti chia
Christian somthum pakua an that tian soya ICC chuan avan doi thak lai ber chu thu nei tu ten hena Christian te an zol kovin thu nei tu te chuan an puidu ngai lawani an ti bok Uttarakhand state a Uttar Kashi district a kho pakhat Purala chuan Christian te hun poimo lai takin Hindu te chuan tharum manga Christian te bein boina achoka Purala khuwa hian Christian te chuan in khom pui engemo an neya chu Hindu tlangwal thin khat chuan hrethiam lovin mi pui te chuan du lo chung Christian a anin le tir nia puin an beya Purala police station a thu buai zelu ania helai hmuna kal Christian sa kho pui thiam tele an mani ti boi tu te chu thu buai an siam sakani Purala station house officer Kamal Singh Rawat chuan hetianga thu buai siam sakte hi Christian Missionary Association Asa or Jivan Kendra atel tele an mani ti boi tu helai khomi le sa mi panga te an ni antia Asa or Jivan Kendra atel te hi IPC section za somthum panga na na sa kho le chilom thrang in kara in huat na le in mel mak na thlen chungchang le section dang pani mangin thu buai an siam saka an mani ti boi tu te po hi IPC section thrang pathum mangin thu buai siam sak an ni ve bok Purala Sub-Divisional Magistrate Jitendra Kumar chuan he thil thlen hun hi zirtop ni khani in a soya mi puite chuan veng pakhata program a chuan arwala Christian in lena thleng tin an soya program board sai tu te le khomi puite chuan in bakkai dewa thil thlen dan chui chen me kani ati in rin ni khan Hindu pola mithen khat chuan SDM office a kalin Christian missionary te chuan Nepal atanga Uttar Kashi ron om te chu Christian anin le tira ham thatna chi sang pe kan tiam ni in an soya Uttarakhand State Governor Gurmit Singh hena memorandum thelutin Christian missionary te thil ti dan hi NFA mala turin an ngen ani Uttarakhand State Assembly chuan Freedom of Religion Amendment Bill chu November ni somthum khan pasin Governor chuan in rin niliam ta khan bila hian mingziakin danang man ngalani a he dan thar mang hian mi du lo chung sa khodang in le lui tir tu te chumanin bel theilawa sem thei kungsom thleng lungin ta le poisa choi tura sem thei an ni a hetila hian Chief Minister Pushkar Singh Dhami chuan he dan hi tharum mang le enge motok tar manga sa khodang in le tir tu te chunga chak man tura ni ti chiang takin na soithung NDTV nan tar lan danin hetianga Christian te thil ti khom na mun be tu te hi Hindu sa kho betu thalai somthum rual vel an nia tiang kengin Purala khuwa Christmas program an mangchu zirtop ni khan ti boin Christian te chuan tok tar thatak manga mi te thlemin Hindu atangin Christian anin le tir ni in an pu ani an soizel danin police te chuan hemi chungchang a hian Pastor Lazarus Cornelius le anupui Susma Cornelius baka midang pali chumanin hun engama chen an hrenga nimin khan an chole to antibok hetianga boina chona hi Uttarakhand State ko pui ber Dehradun atanga KM za somnga vela hla om Purala khuwa Hope and Life Center ania zirtomi chung khan helai hmuna hian Union Church Mussoorie a pastor na thoklai Pastor Cornelius hian in khoma kai hroi mek lain Hindu te hian an beitani Pastor te nu pale midang palian man te hi chole vek ani to a police te chon he boina in ham hnoi te hi anin rem le ta ka wangin an thu boi po ti top zuiani anti nimin Christmas ni khan America rama chon na satakin vur ta a thlasik thlite khowot lutuk le vur ta wangin mi somni pariat line nun nan chana mi makta doi telin power supply an nei lo boka ko ran sang chon Christmas chama in khom an thul anti Christian post in an tar lan danin mithi tamber hi pon khowata omtele vur ta chunga lir thei khal chuaka che solta ten ni antia vurina tlak nana wanga thingzar tliakina delle thitlia wanga thina te athleng antiboka Associated Press chon mithi jinga pathum hi New York Buffalo area athlengani antia helai biala hen in rinni tangkhan vur thli tle tan to ni in an soibok hetiang taka vur thli tle hi coming mazat New York khopui hian an tuar to lova New York Governor Kathi Hochul chuan Buffalo Niagara International Airport chu voin thotan ni thleng hian kharani tur thu apuangani in rinni tangkhani wese khothlangram lei hole mar chaklama vur thli hi tle a nasatakin vur atla a USA hian mishing maktadoi somruk panga vel zet chu power supply ngei mai thei din muna ding mek ni in thunei tu te chuan an soya hetila hian US rampuma thlona thlok tura duan lok sanga le zanga zet chu cancel ani meka nimin Christmas ni khan ko hran engemaw zat chuan kho chia wang hian chama in khom an nei thei lova hria thei china Christmas ni chama in khom thul ko hran hi somthum chuang an oma Cedar Rapids
Iowa a Noel Ridge Christian Church chuan online in Christmas ni chokma in khom hi an mang ani hetiang ani lai hian nang le ke ro chon Christmas chu zalen takin har sat na le boina tok lovin kan mang theya keini zong kan chanbi khi kan van nei hle ti hla kha kan thunon ni se pathian hena lom thu i sei mol mulang u bazari lo thira wangin kan lo me